enjoyed the flight with Santa service on board. Thank you and have a good day. Sploh ne vem, kje sem. Nekaj, ki se ne da prebrati. Reykjavik, nekaj tazga. Mislim, da je glavno mesto Islandije to. Z največ prebivalci in to pomeni 125.000 ljudi. Karto sem spet rezerviral itak zadnji teden in sem gledal, kjera je najcnej. Najprej sem letel Ljubljana, Berlin, Islandija, ne vem zakaj, Islandija, Toronto zdaj. In vse skup letimo 18 ur. Very welcome to Toronto Pearson International. Here the local time is 5 minutes to 5 o'clock and outside temperature is 3 degrees. Toronto 701, to je zdaj to. Joj, čar vsega je pa zdaj, da not ne moram. Ključ naj bi se pa nahajal nekje v zadnji. Pa ne vem zdaj, je to zadnji ali je zadnji. Kako naj bi to izgledalo? Alej, zanimivo. 2, 2, 7, 4. 2, 2, hočeš? Hoče. Nice. Tako, vse skupaj je kar precej založen, lušten. V bistvu sem si ful želel imeti kakšno mizo, imam pa televizijo, sveče, tako zanimivo rastlino. Zelo smo budistično razpoloženi. Mi je dala gospa ene 17 slojev teh dek, da se nam skozi sam pritoževal. Živim v strogem centru Toronta, v bloku, oziroma to ni blok, ampak je kondov, kar pa pomeni pač blok. Samo da ima noter še te razne stvari, kot so fitness, sauna, playroom, knjižnico, prav dobesedno kino imajo not. Lušten, se vem, kol ne veš, daj to prav pride. Ja, pozabil sem, kužka imamo. Ti mala puhana tikvica. Pa ne vem, a je jezna ali je... Kako v enem hotelu? Sicer nobenega ni, ampak recepcija je. Najprej pa itak kava. Tak mrz, da me kar v roke zebe, me kar pečejo. Zgooglil sem, da je en Profusion Expo sejem. Thanks. Jessica, no, jaz sem tako njene tutoriale gledal več let. Pisali so mi iz une firme, za katero sem že delal, ko sem fotko čevlje. Sneg! Shit! Oni so mi poslali ene 5 videov, ki so jih naredili njihovi influencerji. So mi poslali minutaže, od kjere sekunde do kjere moram razrezati. Simple, veliko boljška fotkanje v tem snegu. Dobil sem se s prijateljem, fotografom, ki je kupil nov objektiv in me je prosil, če bi bil jaz njegov model, da bi malo testiral ta low light pa te scene. Tako da gremo malo čez mest, malo me bo snemal, malo fotko. Fotografi pač. Da me je pa pelil še jezd v eno japonsko restauracijo, ki izgleda kar precej posebna spet. In to je pa pozdrav. Vsak, ki pride v to gostilno noter, so vsi zaposleni, vsi Japonci se začnejo dreti. Nek pozdrav. Lepo, zanimiv, malo drugače. What's that thing? Takoyaki. Takoyaki? Fried octopus. Pretty nice. Why is it moving? I don't know. Thank you. Dobro je bilo. It was good. No, kaj zdaj? Je to neka nova zurka v brado dol? Vrke.
Grega, no, veš, da me celo Ljubljana sprašuje, kje pa je unta simpatičen. Zdajle, ko bomo šli dol na Sam reč, probat, gremo, pa povej kaj. Probat? Gremo. Kanadskega? Kuhančkega. Kuhančka. Najdel smo ga. Tri kuhančke. Reč po slovenski, da imam tri Kuhančke bele. Vonje po češnjah, po hrastovemu sodu. Toasted coconut and brown hot chocolate. Pa se ni slov. $9.50 plus davek, se pravi dobrih 10 je en. Smo hoteli, da vsak eno rundo plača, sam smo se odločili, da $90 in pa nam bomo hleb s tem. No, preveč $90. Tako da, ko pridem nazaj, si bom v Ljubljani ene 10 kupom. Cel liter. Litrca na čopovi. Ti se sam režijo, namaz da me strigam. Tilen, upam, da mi ne bo spet prtljažnika naredil. Vse ne razume. No backpack? No backpack, please. Is that what that means? Is that what that means? Sometimes I get a fork, sometimes I just get a scissors. So I don't know what's the thing. Up to you. How am I supposed to drink? Na tej kameri mi je nehala delati ta input za mikrofon, tako da mi ne dela več mikrofon. Evo, ker je kle servis $400, plus en mesec bom brez kamere, v Sloveniji imam pa garancijo in sem to idejo, da sem po Facebooku napisal eni Slovenki, ki jutr leti v Slovenijo in bo pojutrišnjem to prevzel moj prijatelj samo. Mi bo on nesel vmesno garancijo in mi čez 14 dni prinese to kamero nazaj, tako da ne bom mogel več snemati, ni več, konc. Še večji problem pa je, da itak denarja nam mogo služiti. Tako da mogo za kakšno drugo delo pa rijeti najbrž. Izven moje stroke. To bo še zanimivo.